Ulang do Caribbean long aran kan itu nang litum pini nada Caribbean long digital news forum asai hema long peni litum katsa di nada pirang ya me kan ni pen katu kabe Caribbean long atau kan no arara do kan kacuri kan tu mate ke pacini kan tu malam peni kasi Caribbean long non inko retro print suri ini ra inko pli along non Caribbean long ke jaji apan MP election nanti bakas lo la si pinangan na party dulu Caribbean long ke kang tiba kang kobang candidate no la si candidate abang ku la pen party bang ku tu ana tum pan setemini ni tum kapsa hang asong pen alang tum pan ta churu lo Caribbean long arada tum pan alang itum ke pacing tu ponji pura Caribbean long atok ano ke do la pen especially ini tum cilang sinang je Caribbean unemployed youth atum apa riso ijang atum pa ini tum suka mahin kabilang atum pa alam atum ke claim pidi la penangkiro nang ebaji pura non election high lo telang atum la bangso government di kasi so government no kangi pen non alang atum la arong tin la penanutin ang ajagatin na lang alang atum party tin sa tami chipiduk piglo rada tum handi PMG pura rada tum matheng lo lang atum mesen hidung alang chak pilo lasi pininitum ladak nang itum digital forum asai hempen katsa amphang asong atum political party a candidate sa tung phanan atum la penabang kubang ki la pen Caribbean long atok ano ilitum rat atum phanan achuning ripen ke pachini kang tung na hello nilitum mate rata tum sitame nona por hello ilitum kachichini dum nangji nona por hello je ilitum mesen lapen texer aning kemesen abang pu atum apan kang wai dum nangji porlo kali liputan te ilitum Caribbean long ka chithek long bom lo ilitum apan apong lo mane kasor saralam kali non ke dobom party alidar tuman sitame Caribbean long arada tunga kimang kopilo aning hang kopilo pulutan te charjur hai melo anu tinta akinangi laki break 2448 aku laki ili tumle kemang putakali je laki India constitution along si ili tumpan ke ijai pidaklo etok pidaklo labang soa kapa implement je phan pura pining an ke ningkan troxicap an partang lo kita non ku anta me ahok pet a leader rada phana ke jak ateng pen ke cipadu rup abang kita bidiat penajok ili tum katu ka be karbi atum e baha se kelang no song si mandet lo nang tuanta pipleng un eden la sinili tum kaca ampang songpen sulang dora dapan ka juningri lapen pu party alida datum pha non MP candidate apen MLA kedogo matum pha lapen council ka cari bom atum apitung atum aphan ka juningri du na bangke emprek amen pen rada nom han ka chung hedet pen ahok pet pen akicak bangle claim nang gi pubang sinili tum katsa hang song pen juningri kan tu lapen rada tom hanta ilitum isi ka chuning ri la pen alang tum hanta pachini me kan tunga bang la hello je nona por pen nona por out pina di ka bang so ilitum election por la alang so a vote ke jok voting power voting aja kong ko ana ke thema ko an aja kong do ma ke ilitum anu tin long si do la hano nona por lo ilitum misena bang phu la pen ilitum Caribbean long ke pa misenji abang phu kang wai la pen Caribbean long angkang pi Caribbean long sulang do arada phang ka chuyor deji ipavir deji abang ku phana kang wai ke lake nang li pen ni long si aja kong do la posinili tum katsaham phang song pen ka chuning kan tum bang ke sulang do arada tum phan sita methang voting rights abang hang no ne det pen ni ke vote jok dun de ni ke so party phaning dok de pu la so kamatha ka bidet dangji tanong daily tum dak 8,70,000 ne something do labang suang bong pen itum pipur lap nang ko karbi ko anma futar ke do bang ke karbi atumang ke jog dun lap nang ko chiyeng tut nang ko ilitum jog long vit nang gi ong tung a fut pen pe hai luna ke pa hai bang kubanta
Sita me labang swavut ke jog bang le tumat happy minangji ili tum labang swavut ador bang ci pinang kar biang long pang ci cing churja pan ili tum hemi jangri aphan akirap kilong ji aphan lapen ili tum kar biang long along non labang so long le phelang ajoy ne pinang an ili tum akan hok dulu ili tum isi hini pinpur ponpok pipo sini ili tum labang so kota pipunang ji pun itu makimang gitu. Jong si tum karbi anglong, metang long ri long pacirai kom nang ji puta akinang sot nai, ili tum si ahem pucik long nai. Karbi anglong ke sidul along ke itu hat itok pidak lo. Tribal belt and block along tak. Je dak ke tribal atum si dulong choji, tribal atum si nam long choji, tribal atum si jor long choji. Bangakhe tuma panlis ki pianta dake rix pusi ili tuma itok pilo. Tame ili tuma council kacaria tuma bangke lapuson galide. Pisar penke do ili tum metanga karbe tong pan bangke aputa non anda pipe. Metanga hema rit chukim vekta. Ha pisar penke do tum tak. Sita pini Bihar penewang, pini Rajasthan penkewang. Pini West Bengal penkewang, a Bengali Abihari, Amarwari tum hanke ani fanta putapi. Kuman lo ke chokche. La posi la so ke chokche kang saya bangke a por nange lilo por ratum lo aja kong nange lo posi nili tum bangke ili tum kang saya ja kong itu ili tum a voice a bangke would impact. La si nili pu bangke ili tum kat to kavida chinira pelonang mathara pelonang in party phani tum sorsar se. Ate party tum ke claim nang dia kam lo. Isi politician atum, isi political party atum te pacho baik hiti ke claim vek nang pura tum ke. Sosai don thai velo, la se ratum ta itu manghu nang ne. Aku pinana politician atum rada long making me thaya long ki jai. Karbi tum ning sido de det. Rada tum ning sido de det pusi hala politician atum political party leader atum ke ratum hana koiwa. Kita pini nili tum kat sang sampen la tum han puing tung ko madlo ening sige do tek ke ko madlo ke thak ke nang tum leader tum kachini ki tek ke re ke chitro tum na isi pet do tha hem prek akar ile pute pini ani ta ratum ke isi pet si dola hem prek na ipte thor jok do me ave lang ave la tum khang chi ne kang chi kalang it chi ne pran mui chi ma tha the hem prek a joini sita party non ta mili tum theklo hemprek puja atau song tin a political party atum ta kita me ente nang tum si ke thek nang tum si ke re nang tum se hemprek ke ban dia tu hemprek ke ban dia tu mabang aprang si isi pedo tha nang tu alo te rada tum ke isi pedo pu nong rada tum isi pedo ji ning ha tanong ke isi party dampo nang tum nang donde te ni tum la sona nang pipe nang tum yong se sona party nang jok je pute ni tum son development nang pipe ni tum apa yong si nang tum vote nang pipe ni tum meeting nang donde pute nang tum kisung ni tum si nang langle nang tum si rat phan ke therwarat ke political party tum si rat phan thak bor iwarat ke nang rat tum ning si do thek thedal lo man lo ke chok chigen kasi tum rat tum ta nong ke kachini apor lo ton tum sulang do karbi tum phan wani tum etu ke dolo pini ko nane pen Bihar pen ga parok inut nang chon leng si tum karbi don pharuang long nang chichok chut se hala si tum hakere ningoi lak thai meni council tum tame ke dam ta bizar karbi anglong karbi si don pharu dong suri ki kom chen ang bong che nang chi du ko ka kheruni chok ta ilitum ireng sudah la si hala hai apor kisung ke itum e prang sinon ke thelang itum e prang emang malong si kang tui ring tilang la so kisung ki phuje bangki la si non da me central gobatum ke chari bom central gobatum BJP sarkar pen ke non ta me alang le tum ke lalo one nation one vote hala ke number 1 nang si do ko UCC implement po yong si tum BJP hai dia tu tang te ladak ili tum karbi anglong ili tum la so tribal ke suatum labang so UCC implement that ili tum aki jok dong dujima aki sung dong dujima aki joy ting dujima halaki ili tum ta chichini nang ko political party tum phan adai pino la tum ke hayi phan ke jatta be jatta ningji pu rata lo kita me nona por kasi apor dolang
Karing ko retrok anji vote kipi lasi. Nili tumahin pen solang do karbia rata tumapan ke tunumri me sena bangku. Being a good leader, we have to choice. We have to elect. Itumla sona bangku bangsi chongwai nang poje la phana puna chak ni sen ko rat tung ka sini ke jong pensi ili tumla bangso karbi anglong ke jong si pe jog gili putang te. Kali li putang te non ke dam tanga kisung ke la ke kisung kalilang pu sini li tung ki matha. E prang jong si matha thek sung po chini lor pen tanang le ka ching chudun po te la ke kisung popo po chini lor a phike te pai lo dake ing sudar hang do po chini lor si ke dam te aing su ke bur po dake te pai do po dam bom do te te pai lo po la po si la bang so kisung pen ke jogi pana bangke nili tum sitame Karbi Anglong long pu si so song amahang pa thek lo Karbi Anglong Territorial Social Security Association po kasi hampang song Karbi Anglong aparman si hampang pa thek po sini tum Japong avedet sitame lamthi sivet ten sitame jerat atong phat ke kinyana son ke chithan gang tum pen pini nang le tum media aporte abang fu to matheng no nili tum bang son lam Karbi Anglong arada phat ke pachini kang tum bang ke lasi ili tum Karbi Anglong kali li putang te neli tum kamatha da mangke aprang son an kali delo longle phelang ta aprang ke ko an adang do pulo lasi neli tum matha dam pota piposi pota pinangji ningje be ala tum puta hai bini sitame neli tum ke thek long bangke Karbi Anglong jong si tum Karbi Anglong ano mekhang sa hem pu chiplang nai puta ili tum hatiar ke ili tum long si du nai pini border along border kolodak lo ne pene duya hoi chini bang Karbi Anglong revenue officer tumta council tumata hala so council ke chari ho jongsi especially border ke do Karbi tum phan inglong atoga nu ke do Karbi tum han pota pi etang posonte pinila so aduya hoi ko naklo puchar ju yokloji chini ne thai bdeji ake Karbi Anglong pensi pota chipe lo po Karbi tuman si chido tipo non ke mane I hem chukim vek komane thek muchor pota selam pidam dat hala Karbi phan mang chi thiam jo nili tum isi pangbar jong pon po ke jong bane ho galam lo lake non forwe Karbi Anglong along ha Nagaland Manipur ke dam ji pura ho jai pen labang so manja nang krong put 4 line van hada pisar pusar pen ke do Karbi atum hada hema rit binong lo tetame haso putta be data joine komane council long ke thek muchot komane officer komane chini muchot dalala tum hala tum abang mithang men ti yok jok joine hatum pisar pusar pen ke do beka hema bari along le phelang alang le tum anama muchi long le hema rit pitong kun punta kachilong le tum do kijong tap kali ahoga lam lo labang la puson da taxi non Karbi Anglong ke pini pota selam nai itu malong ke non ke pene pulo itum la revenue ki pija phana tangkan da ave joine pota ka selam thakke tum tadu tab bang khai tum ke do mati suri kep nangji suri koi nangji la ka sinai ta bang pidaji aposi bang khai tum ke Bihari Bengali Marwari tum ke ani panta pota long bang itum di 4 tahun long ke komalo ka chirai det ke Marwari mati itum tribal belt and blocks long ke to ko son lonte council tum chi ne kalima council atum ke ACS ke pas atum side ACS officer atum side secretary atum ke land and revenue secretary chini ne det ma komalo aron kar kan ke itum ke Karbi Anglong arat atum le kilu posili tum han komalo kilu ke council ke cari atum mati ke thekere atum se ke jor mati lasi nili tuma bang ke manga bangke non election la bang so election nong stame nang le tum ning hanga ling pen ning jedam tap aret mute Karbi Anglong arong tin arop tin me ave lang ave nang le tum thek dam long lo a party tinta la pen tuwar ave a hem ave adrid ave thek dam long lo hala koloma ka ve bang si chak nangi isimat non party plia long party pholong a candidates atum da dolo
alang tu misen manifesto rada tum hailu te ali do popo a manifesto rada phan kla dak pen bang solam the no hok ta chak dam bang ave chak hai bang ave BJP atom manifesto paklang lo Urunodoi Lakoti Baido tango lake hala central mudi si ke cha Karbi Anglong MP thurvega bang ta Karbi Anglong atum pe chicha tha hai Karbi Anglong phansi chikle nahi mate lake lasi kisumana or mo ilitung kachichini nang ye bang ke la hello hala central national party long ko sita me nang me thanga nang kuna si nang king kam ki yor na kuna si nang king pa kachibima nang ta dapen representative lo Karbi Anglong puyong sa vida sonte nang MP ta thora thai velu Karbi Anglong puyong sa vida sonte nang MLA ta chudun ta thai velu Karbi Anglong ma sa vida sonte nang EM ta chudun thai velu apo si nang me thanga long ri ki chirai kom thamati so ya tunda kasi rada phanon ke meeting amatai tina bangke ni litung na bang so bangke arju to nai. First of all, we welcome you all, and at the same time, we also thankful to you for your kind response to our cordial request. Today, the Karbi Anglong Territorial Social Security Association (KATSA) extend our request to attend this press conference and give a maximum stress of coverage to your earnest newspaper and channel. Accordingly, keeping the greater interests of the society, according to Article 19(1)(a) Constitution of India, freedom of speech, all citizens shall have the rights to freedom of speech and expression. This implies that all citizens have the right to express their views and opinion freely. Point number 1. As you are aware that Karbi Anglong is a backward district, so it is governed under the provision of 6th Schedule to the Constitution of India. Due to lackness of political security, cultural security, socio-economic security, etc., the practice of corruption by the Gulf officials and the politicians should be strictly checked by the public, unless our Karbi Anglong could never be a good and better Karbi Anglong. Therefore, we the KATSA demands in the interest of the peoples of Karbi Anglong, according to the provisions of the Tribal Belts and Blocks, Chapter 10 of the Assam Land Revenue Regulation 1886, Karbi Anglong Autonomous Council must provide land patas to each household or BPL families of Karbi Anglong, especially for the border and rural areas. Providing land patas grants legal ownership rights to household, ensuring tenure security and reducing risks of land disputes and encroachment. This stability encourages investment in land improvement and agriculture activities, economic development, rural livelihood, promoting social practice and reducing social tensions. The purpose of this greater interest of the people of Karbi Anglong is to propose a comprehensive plan for land protection in Karbi Anglong by contributing land patas to every household. This initiative aims to empower local communities, promote sustainable management practices, and mitigate land-related conflicts.